Sanud. Tilu naon tilu? Nanti lu. Naon iki po? Aduh, ya Allah. Eh, Kami cina ya beja naon dirinya teu kondusif, saha nu nyeun teu kondusif. Beja kan Palat Asanud. balad. Palat Asanud. Aha gegedugna dirinya. Gegedugna Asanud. Abi mah. Tuh ada kondusifnya. Tuh. Iya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ulah kitunya kepada BS dan balad meme karunya bro motong sok nyeun gosip taresep ieu soalna aya laporan ka abdi Naon? luar biasa laporan ini sangat menyedihkan. Naon? Nyeun gosip nganggo goreng batur bisa nanti goreng batur terus tak karunya atuh gue sebagai host teh nah sebenarnya amada leuleus capek hese deui hayang ngehibur teh kumaha carana gitu nih digosip digosipkeun. Oh, hoyong gaduh istri tilu. Oh ini teh memang nggak baru setilu naon. Nya eta gosipna. Oh iya. Naon? Tadi abi aku dipitnah teh meh. Dipitnah abi teh tadi cenah mau doma cenah cek si Remon. Si Timo katanya si Timo. Nya abi teh tarima teh meh padahal abi pendidik ke lab. Abi mah. Ya mengalihkan pembicaraan. Hai teme balik apa ke internal das. Bener. Jadi tuh aduh sih mah ayah Sule sih tuh. Assalamualaikum Kang Sule. Salam. Oh, aing kerja ngawewe sama aja. Nah, Abi lungsur. kemana me atau sok we mangga teruskeun. Teh. Dengan teresep ke Sanud. Ganti deui Nut. Naon? Ganti deui. Ih, atuh punya hati mau deui ya. Oh, kamari lain mana ngobrol nyon tahun-tahun. Itu teh. Lain iya kamari mah. Naon? Tuan tahun. Iya, anger. Hanya suatu bising ke cemewe. Iya, sih, badai lungsur. Ulah ih, anu kayak abdi dihujat ku netizen ngaganggu. Betul, Kang Sule. Cuma iya viewers para laying, aduh mau balik. Mun panu kamari akhirna anjing. Naon nu kamari naon? Enteu. Dan naon Sanud? Tas tepang. Tas tepang naon ini itemnya? Hah? Tas tepang naon? Tas terang. Terang naon? Iya, abi mah ngobrol, iya sarang iya typing. Oh, iya tuh. Gila ini benar ini pakai intel benar. Nahan tuh. Malam minggu jadi. Hah? Ngus bae jadikeun tangke kok abi ka. Justru eta abi mararang keras Asadud nonton. Mau kunaon gitu? Hah? Bukan nama kami. Hah? Ulah abi nonton. Oke. Nah, kunaon? Oke. Nah, itu kayak kunaon. Oke. Ini gitu, Asli, iya mah. Aslinya kami Asadud nonton.
Kok nama? Abi mah mual angkat-angkat di telepon, mual ngobrol di asli Abi mah. Parah. Ya. Kayak nontonnya. Edek. Oh, berarti Asanud siap untuk tidak berkomunikasi dengan saya. Oh, Abi mau nonton, Abi bener. Abi mau nonton. Yang di akun anu mana-mana oke teh kayak pokoknya nama Asanud, Adudu, Black Naga, Gangster Arab, Waegot semua dan rekan-rekan Asanud. Teh kayak Nah, licik. Emang gue nonton. teh kenapa? Tapi mau nonton Teh Mei, Abi mah kayak nonton Teh Anis. Dan teh sareng teh Anis nyaliralu. Asli. Asli. Aduh, si Kalis balas dendam yang ke Uing. Abi lungsir. Ya, Teh Mei Abi mah bakal nikah capan Teh Mei. Baiklah, sok lah, baik. Melawan be apakah nyoji tim Dek, jangan suka bercinta di tempat sosial media nih. Kalau ngomong itu, adik lagi ngapain, adik udah makan, adik udah minum, malam besok itu pun juga dinanya. Lebih baik adik tidur aja ya, jaga kesehatan. Ya. Oke, langsung. Assalamualaikum. Salam dek, cantik WA-nya nanti ya. Ada kodam malam ini? Gak ada. Malam ini nggak ada kodam. Yang tadi malam cari apa kita main? Nang ada lombana oge teu acan 17-an teh lah mikir. Ngobrol kan ini boleh ayo. Ngecelak. Ndeuh. So sweet. Ada nih boleh aing. Semangat Asanud. Kumaha. Tinggal cuci lah. Ingat pari ya. Coba tuh, oles gini. Tah, gitu. Ya, Omay. Ya. Iya heula ih. Tingali banget uing. Kadeuleu. Ayo sadar di dia. Ayo sadar Saya di debat ka Pak Ustad kadeuleu gitu. ya maaf. Kasihan. Apa aku lancet si Kalis? Asanud. Oh, Cuci heula we. oh. Nya mikro telangkung. Cucikan. Lu aing mah uka bae sia mah. Mata kan nyantri goblok. Sia aing baheula menyatu dina lantai. Kulit nyantri mata kan. Pinggirnya sih tuh. Enggak ini. Mana is? Itu tadi maksudnya. Ini sih belakang minggunya ini. Ini mau kerupuk ini sih minggunya. Kerupuk. Sumut sih ada tolong berarti gitu mah. Hah? Sumut sih ada bau. Ini nyawa nih nang ngulang lu. Ayo mata. Iya bro. Ada yang gue itu sama besok. Hah? Sama besok udah besok. Ya ngobrol sih anjing. Tahu bingung ada ini be. Emang ada ini. Lawan pakai jangan nyekerin shoot deh.
sedih kenapa? Hah? Iya mah ting lapar. Yang ke sabun tuh. Tara. Cepol tuh. Ente, cepel mah. Kata kecap na anger no gimana kecap emang hidung ai. Allah. Sabun deh meng di dieu nanya. Aduh naon ieu? Naon ieu euy? Ini aya pembatasan ki, Bro. Oh. Geus 2 kali ieu teh. Allahu Akbar. Tapi naon cicing? Kunaon cicing? Kenapa? Ya Allah ya Rabb. Asa beda, cenah beda kunaon punung teh meh penuh naon. Mami sedih, sudah mami sedih kunaon. Memang mah ieu abi gerak cicing gerak. Ai jeung batur. Tapi kamari abi ningali kita teh meme pas karek geuning si Udin aja. Kumaha Asanun pugu jeung si Udin, ngaduh ngomong Asanun. Kamu tremor ya? Elin tremor na? Naon? Nanti ngaranna teringat aku ya. Aduh. Serang. Ngarokok ya. Serba salah, abis mah badannya yang serang Asanun teh. Masalah. Sini jailan. Betul. Tapi material jahil mah bager dia. Bang bager na tapi mah. Eueuh deui. Akhir pisan. Kala atunya Temen pada milarian kali 5. Bener. Bari nyuh di dinya. Bebeja kan tadi ke meh. Teu. Udah. Kelacan dulu ya. Aku mau ngerokok dulu. Tadi sanela. Tadi atau sanela. Badai live deui. Mau balik nomor atasan mah kena bisi cek pajarna baper sanul baper tak gitu bisi gitu. Itu imah ada ngalalanya lah. Ya. Dadah. Hayang ka wing 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 wing. Hayang ka wing 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 wing. Getahan man tahung goyangan wai. Wing. Babi atau wing? Getaku ang berang berting. Stop.